Su presidente Solinas ad amaniau s'ordinanzia po ia arribat in Sardegna sa segunda dommos. Poden arribare via sos residentes o ia tenet in portu di triballu, necessidades precisas e urgenzias po sa salude. Su presidente de sa regione sarda, Cristian Solinas, ad amaniau s'ordinanzia e totus os sardos uru impedinte dai tantas dies. Poden vennere in vacanza sa segunda domo spezi persone residenti in Sardegna, o si no si tenen in portu di triballu, de necessidades precisas o de urgenzias po sa salude. Sos triballadores de esos portos o de esos aeroportos si depen innanti de aer imbarcare sa gente, acertare e ustas personas tenzan totus os documentos in regula pa poder viazzare. Depen tenere riscarrigare su telefono un'applicazione Sardegna Sicura e depen tenere totus os atros documentos isu DPCM de su 2 de marzo de su 2021 pedidi. Sor forestales e su orpur de vigilanza ambientale depen triballare pares in sordes ATS, po un pudare in s'applicazione Sardegna Sicura isor certificados de sos vaccinos e de sos tampones in istitios a torbene. Sos sindios de sarbidder depen ponne sos vigiles urbanos e sos barrazzellos a un pudare esas persones ian arribare a sa segunda domos. I rispetten sa regula de s'ordinanzia. Gai e toto ana fae sor forestales, in chi ada olare sas vacanzias po pasa in sar domos de su monte o de sas ostas de sa marina. Sas persones ian a fae su tampone lestru, a pustir de inbedies ian attu su primu tampone in su portu o aeroportu, o iapanatu su tampone molecolare intro sas 48 oras de sa venida in Sardegna, deppen avvisare su antuattu in s'applicazione Sardegna Sicura. Ustas regulas e su presidente ad amaniau si deppen seguire dai su 8 de marzo a su 6 de aprile.